kublay amlarem ngalayawan kasin kabaar kani kasnong imat na katakadaw katni piyawan ban sngap yagiktin gibangan kren hakmat jong pi hangni hakayaw amlarem ka jong pi Swawan sedang Nakuapan ay kublay shibo ni Mas Stephen Mukim Ulida Ubaklan Ulida Ubadon Ya kamon ban syakri yagi pajba Ulida ubanga ngalaya krek lang Hagisnem wadep Ha Legislative Assembly Mas Stephen ke leadership jongfi ke longkum kata ke leadership ke bangim jukam yoi san penyo vote fi remsa nganganget bapindon kam nong kershan ya fisa ndon MLA kani ke constituency tengak terwaning kong ya fisa ngalong MLA ringkat bat pinam taka amlarem mo Yamon ya kata Tiwajus ngaw May Mas Stephen imdon nong kersyan Kapor kan sa batay Piniban siya niya ayanga Mas ngoburam siya mapalat yay President Jong ka NPP na kajala Meghalaya Iba Preston Tinsong Iba Dayru U Deputy Chief Minister Jong kajala kajongi Sa Kumbangayos ngaw mga Bon bahakibriyo kibadan hakani ka crowd badhagini gidukan Kibawan banyos ngaw Yakiktin ki Jong Pisa Nado mene Ngaladon ha amlarem Kat sa mga leg ngong ngawang ngayos ngo bagi ang ngawang say the one who ma prestun that bet you the klam bet you tigidang up ya katasa siya jarngo ya ka Jing senran jong fi yang bangan poy kat sa kata kekerdan bangan long candidate na kabenta kapati jong ilang sa kini yang ni kibasyong siya kadiang bat siya kamon yung Madam Santa ngalasa mit haying jong fi arsin hapo kasibanay pilaay kajing tiya yang damit pilaay bam pilaay di yang haki armit kibangasa siya kanikatan jong fi madam si hajar ngo kaying jong fi ipa jong fi kibahaying jong fi kisupporters jong fi Hakiki armit ki bangasa ayingi Madam Santang layo ban prat lenti ban yok kejat simpon bahagi snong bat si hajar ngo madam ka Jainti Hills ka don ka way ka long kumi ka badai ka sur ka bajang baha hapo Legislative Assembly yagi kentin ki bagi babon shwa bapinlong MLA mapim junut ban kren jam rei madam ha assembly iyeng ban kren ting syapang karoy kapar jong kani kathan Jainti Hills imawailat sin kabaar bangayo menteri bat pisa hapo Legislative Assembly hapi ngayoi kasnam shitrahem jong ukon samlarang ba jong ka Jainti Hills hakabapi kren bat pisay madan yaki issues ki babon ki ba kanikathan kadon kam kerke pilongru working president jong ka National People's Party pidai u MLA jong ka Jawai bat pibatru yaki kam ki babon ha kanikat sorkar banyarap banyada ban penkiw bat ban betin lenti ya ka Jainti Hills ngasngaw sarong
Bangadon hasenda jong fi halor kani kerensan yale MP election jonga. Kidon gini kirang ba kadni syadin jonga. Kibalayeng badban ai certificate ya ka jinglong ka jingman ka jonga. Ki MDC kinong yalam jong kapati NPP baro imahulando lamin iba kren ningkong idanru former MLA iba RL Taryang iba ngaru ngalayo banyak tray lang bat sa ngayo baka mensim shidrehem long nong yalam kadang hapisa bat kito baro kita ki Jing Jing mod ki jong pi nakabanta ka road map nakabanta ka amlarem constituency ngan bo hakajing mod kajing perkat jong asa ngau tenan bawala piklem don show haka active politics people like kapor ban wan haka ni karinsan ban ai certificate yanga idon ima head po me idon